UPI kaltlang ATM booth atanga paisa lak chhuah dan मैं भी बहुत मिस करता हूँ naman soyang he tilaya hian UPI QR cash ti hi omta hei hi kan click anga chuan lak chhuah zat tur amount ron ziak ta de 500 lo ti 500 continue anianga ti hian please wait and tia QR code ron lang ta ni he QR code hi iphone Gpay kha ti hian you open anga he la ya QR code scan na tur kha ti hian kan scan don ta ni he automatically 500 ron langa withdraw anianga chuan continue chumi zo ti hian he la hian continue alo om thung ta kan continue wanga tian transaction process heta po collect ya cash and tia chuan paisa kha noi tang ron shop mai don ni hey ti khan ron shop ta mai ni chu cheng zanga kan la shop ke al sam khop mai ATM card nei lo po a Gpay atanga ATM buta paisa lak chhuah dan ani